and on that. Dazzling beauty, where God's glory shines throughout. And when I see the face of Jesus as we stand in one accord with saints of old on streets of gold, forever with our Lord. When I shake the hand of Jesus, time won't matter anymore. Together with the Savior, forever with the Lord. There will be a grand homecoming, unlike none we've seen before. When we're together with the Savior, we'll be forever with our Lord. When we're together with the Savior, we'll be forever with our Lord. Everybody put your hands together just like this and help us on this one, all right? Laying up my treasures in that home of love. Trusting in my Savior's love. Doing what I can for heaven's holy love. I'm getting ready to leave this world. Well, I'm getting ready to leave this world. I'm getting ready for the gates of this kind evening. My wretched bride watching day and night. I'm getting ready to leave this world. To prepare a mansion, Jesus said I'll go. If it were not true, I would have told you so. Just a little while to linger here below. I'm getting ready to leave this world. I'm getting ready to leave this world. So I'm getting ready for the gates of this sad evening. My wretched bride watching. I'm getting ready to leave this world. I'm getting ready to leave this world. So I'm getting ready for the gates of that evening. My wretched bride watching. I'm getting ready to leave this
put your hands together just like that. We're going to sing a little more of it. But before we do, we're going to let the band play just a little bit. All we want you to do is clap your hands just like that. Here goes the band right now. Get ready to go. 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 I'm getting ready to leave this world. I'm getting ready. Only these always have to be watching. I'm ready to leave. This way. Have y'all enjoyed those city tonight in Belfast, Northern Ireland? If you have, let them know it. Hey, Mark, Jonathan, all the boys in the band, let them know you've enjoyed. Kim Riley. God bless y'all. Kudimeda nung raya no operator for 89 o saro ko nanon narawan memeden nano kanayay ko na me ako nung raya kito sana ni ako nung ra ni man kami ako nung ra ni panana sa tawra nga niya busmay ko ti awayo ni karo ko po naratay ti awarwaywa ares na mga musrawang kane inanon narawan memeden nano Mawride kinta tapan ko ra me yay hosa waking kane inanon narawan memeden nanon tayay It is no secret what God can do, what He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. The chimes of time ring out the news. Another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have wronged or added strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I bring hope to you. It is no secret
It is no secret what God can do. O ko nda beda yo sa ko na ini karoi ba ye kes sina karoi bukira. Yari yo na kona na kona na tayo pa tera harun karawakin. Sina pun kona antari ara yang ingena patanda pa kau. Tenan scientist sa kita ko parang inda pa kau. Ana kona na pentare. Onna kona ando kon wana wanan deswa. Me maneben jannya kaurungiran tayo. Tera resa kona ni karaya. Deswa. Ya kona ni karaya. Yo nuri pa ni kapene kita wara pa kesak kona ni ko sina ko ikita on sipaya. Ya tayo na pa kona ni makuri pa ni kapene. Na kona na nakanta ni. Menti nga po ngayon, yung kanya may metinan na tabi waki asan kaos, o tuwan ang kanya may puwa ko na. Itang iragi, panan de base, ngayon. Dita pa na kung rame yung kuya ko pupusin dita yayo na kanakwa may metinan, o kunang marako tangiri, o kanta ni nga pa yanangan ko. Kukurin na namde nga po ngayon, ariki. Tuwan na tabi yarang kakawag, timerung inanon na nakanta ni nga tamara cheswa. O yung kanya, tuwan na tabi may metinan, ita ko tayo ka na. Meron dyan sa kanako ba na no radio? Kuwa tayo ka ni kanako kung naya kain de base. Pas sinakaw ka arayang day nga po ngay. Kurara pa. Ya ka meron kanya titinay niya ni Mary tita murioro. Hindi ta pa nakurani na may. Nga naroon na po kakahit aray may kanya. At ka meron man de base na ko yung inanon da meron day nga po ngay. Kuna mara ko tangi niya man de base. Nangani kong kande. Tuwa na. Kung naya kain de base. Tini release kid. Ay sipang kain na ba. Kaya sakit de base na ko. Nangani ko arepo. Jara ba na ko na nangani ko kukurin na nung ohariki. Kau kan nam kanta ngay nanon tiang ay na. Tikiray rin may kanya o ang kami kakamroni na naman tinga po ngay. Sanabanan tikiray na rin niya merite ang tinga po ngay. Ni ante bana, ay
Ora ta inkai wopi me ora de minisi minti awa wanua. O yona bete wana de memete neno rekos. O taku te akana. Good morning Hope Radio. Ta yoka Yesu te kapen memete neno yana suwai ka tahanin to ka te tahane Jerry. Pai pun panara ni kakaita una koina ipukin te ngapo ngeta mero ayo. O ka te kirawa ia o ariki na konsina ia na ia po ngaine. Ayaro ko ayo. Te kirawa ina piangkui te sakana ko pana korapa. Nakameurang kandi tenta ku paure tieta kanaruna pa ko kai tarai mai kanne takameura man te pesa na ko mo ariki nakawata om te kan ga te kiroi na ko ya na sim mai kana amete nano te kuna Yesu a takapen na pe neron o ai te karikin ka te kiroi na ko ne yen rom ne ya po ngai ne sar ko na nan tai ai akora pana ka kai ko ngai dari kin ne yen rom man ko nang dara bari na murun sila pe te kiroi na pe ngai rai ni dari kin ne ya ka te kiroi ngi te tai ai me na sai ka tanin to ka te to Jerry ayong kanya te kuna area tangirak me o kandani nga enangani ngami terangin kukura idik o kata panenan roya mi usu inanon tiangai na ta mero ayo sangoran kunam aro katangiri Yesu untuk kapin at paniron. Kwa Yesu ponsinga ya rakapin na penerona. Aratai wo pimerwe ora de ministri mintia ho anu. Onde tan ngoram ni kanwan narawan memetin nano. Ya ko sna bende ta ho ta kuta kana. Maori Hope Radio na wante nga po ngeta mero ayo. Era ba teswa. Onna bubusi ko katanga na panganya te kuna reka ngai te kana. Yesu perenante meu. Payang andik baka kora-korara. Diangai na ayo. Korapa. O nakameurang kanya te inay na itangarik ngawe arwe ende tapane ko kay taray may ay o ko kuna maro katangiri Yesu beranan de meu
kwa bubusingane ba yang andi ba kura ki mina non tinga po ngai apo nane te kwa singa ya na kona nangani re ta kura kuna te kira men namta per koroni re mai ai kuna mare kwa tangiri na katanga ibukim sa penene pangkane inte te kira dari kim ngai ra ka penene pen memeta kwa ngani ngani ina non tamero andi nga po ngai Awai siwa pi mai suari ki jamene sa porai jawa ruaiwa. Sapon te metara vakanya suku ina non jawa ni memete nano ka swai mo por ruaiwa. Ayona bete wana te memete nano. Me yon kanya ko semente tapo ABC taku te akana. Maori Hope Radio. Ta yo ka memete nano ware kacha mengau pa ya pusi ko pa nakarina nangia ka te kirawa ya wara ki kai. Oi pun ta ka te kirawa na pena ko korapa. Sa kami orang kanya to weteri ta wemen te tapo na koroni ra mai ai ta ka te kirawa di kina ko ya mora ki kana ko manebe yan te ngapo ngai. Ta kan nga pa kuna mara kwari nei ya. Inangan ko ri ki te merung ibukin nam tararu na ko ya mora ki kanya. Opun na mora ki na wa ko na bangkanya. Ni kare ki te merung. Te kirawa di ki mai kanya songoran te kunare kwari nei ya. Ibukin te ngapo ngai.
Kupunti meto ang rona yon kakaitaraya dari kinam radio may kanyo yon na the Facebook Live. Ara tayong kay wabi me wara di minisa poray. Tiawar waiwa. Mengen nanyo sponsor kuna pe nanun tiawar me metin nano. Awa yo to wana tak te kana. Mauri Hope Radio. Saka tikirawa na sira Kevin Tom na natapon training o rote na narayray. Kwa kaya na beto wana kunara paik arakaraparapa na penakon atwara. Ibugin de meo medyo merong mayrona. Korapa, tesa ka na ko pa na ako na tikirawa na bende nga po ngayon na may tapuan. O kwa watom ko kaya kain tita iyo yakatay mo kumenen tita porake me irang kakawa kaya sinakawato pa namin ka tikirawa na ko ya nasim makana kumanebe yaraya. Kevin tita po na training ay o na irote na narayray. Ana penen tikirawa skawato rin nga nam kakatikirawa na ko ya. Ntapo kaya menayay. O nam katikiroy na penururing na ko sa na penen tikiroy na nunti nga po ngayon. Ang kamiri kimente tapo ane. Korani na mayay. Takatikiroy mo antipesta kanda nga pati nga po ngayon. Ang ano ko rigira ka ni merurungim. Menukunam. Arakwari na iya pa katikirawa yan asim. Sinangoran kunam marukatangiria.
Ai pun si tepi me ono wari kita minis mangkai yo ya poroi jawa ruaiwa. Ya iri kita wana ara me metendano ya tau roi na ben kana kwa kyo kangai. Ku sapu pusi te kuna are home pa katikirawan the morning ayo. Diki ara pairas na buaka popetake. Awai kai ni peora ika taira ke yoane su me yo kiri. Tarai tam o tanako. Yoane kawaira ni kaya ropis. Ay kako koraba. Ya kami orang ane te wen ne pas men te tapu ane korani ra me ye yo ni bio me ko te kin nan te yo. Te kora ka kana kosan mane be ya ra ya rom ni makure ikanne. Saka wada ringane te panani ka te kira kan te peren te kira inte ngapu nge yo sa te ya pa kata biara mon ta kakawak. Sipangara ina non nara tapu ni makure. Ngaya kana korawa sipanga me te ko ni mek oni koroya me nanom na kon nam kapenian te merwa. Wari na punangan ko na pangkanya te kukurita wa kukurita mene me angkyo ko na rangin kukuripa isa roi tapi ako karoya sa katikra nga miri ko te kunare ya tangira ki buke min kanya nakatanga o kanta nga pa yanangan ing kamiri ki de merung inanon tangay na ta mero ayo. Rusty Goodman wrote this song, and Michael brought it to us when he came. He loved Rusty. We all love Rusty. Home is where the heart is. My heart's own home. Though I never really had one to call my own. I've been given a key by the carpenter of Galilee, with interest paid, the title's made to me. Home, where there is no night. Home, where the sun is alive. Place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I am no exception to the rule. But home is so much more than windows, walls, and doors. It's a warm embrace and smiling faces waiting you. Home, where there is no night. Home, where the
sun is the light, the place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. Oh, where there is no night, where the sun is the light, the place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. And when my journey's over, I am going home. Ahoy pun si tepi metuan ari kara minis mangkai asar koroi naratai jawa ruaiwa. Mengen nanyo kai itaramu ni pena kanuan nau au kapaten memeten nanon tengah pong ayu kimi kanaruna pa yai kuna me kuringa amsana ne kwa ngorari kini panana sta uran kanya ne bersmai non tengah pong ata meru ayu. Mengen nanyo wayu mong kan de wana ri yak metemena topun dorora kita arausu menti ngapo ngayo sa kauringa inano ni meura pa tamera jeswa itangirira ni kapene oi bukini kaparanda rapure kitangirira pasina yo ki mangaya o yanga nasina jadi kitemena pa inemeti bukini rapure ni kapene yaran te ngapo ngayo kanaruna pa kauringa meteni yesu yo anta kai bangaki o kandaninga pakona manuo kina na kairuani darikim kuna manu kina na pure rom kita terim ke mana mariasan kairuan ako ya na ko tepong ya na yasan pung ta ya mongos tain ta yo sakas kui pa ni kaben ya asan na sinadara tepong ayo pas na kukuray na no na mete isa ke amon ta mero ayari ayong kanya kuna uay ya kan katangan ako kanaro na pas sinuraro na natangira tamera jeswa na ko ira ay ta ko manibente na ayong kanya ina kauringira pa sinamani nga te akan kairuan ka pene mesna te meto ana kukuray me ana tangira atsuara Sinora sa camello e si animati kukira vai tirare ora naira sinatoro irona menni mengaia nakitoki Kana sinora sa camello e si animati kukira vai tirare Sinatoro irona menni mengaia nakitoki Emeti Yesu ebaraki ondegai ukinara kure Siri ainate paetangirira tamera Maya te sapure e akitana ko maya te suantangira
pure Ea kita na konaya ai pun si wo wari ki minis ai porai jawar waiwa mengen anje sa ngoran de dayung kai ya kan mga pona bang kan yara tay
te warua wara sinato kia ina rawan me meten nano ya kan katanga kuna te wana kanya re na riki pa kainan na rawan me meten nano tai yo kuna wa yo ta ku te kana pa ilang ni mais te pai sinaria ni kakaita wa suara yai ibukin karikakin pa ni kapena kararuna pas karaura muante on tara na on tara ipai e ka tapanenira os konana ta ia pa yai te swa e kariki pa ia kan ngayaran te ngapo ngayo karawa yang hoya paterat ana kariki pa te swa ko noria ina no ni meau muan ta kapenen ta mero o ngayana pe yang anira te meau te me to ina no te pung te wana meta wana na kana wangane te kuna yo pa na riki pa kainan na rawan me metennano erangini mais te pa ia na karapa ibukina pa e karai pa ni kapena ikata mero ibukim. When I look around and see the good things He does for me. I know I'm unworthy of them all, but His blessings He freely gives. I owe all my life to Him. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much, well, to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me, and when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for. And sometimes while on this way I kneel, I stop and say thank you for all you've done for me. And one day I'll reach in heaven's shore. Oh please, just let me kneel once more. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much, well, to pray. You see, He has been so good to me, and when I think of what He's done and where Jesus brought me from, I've got so much to thank Him for. And when I think of all He's done and where my Jesus brought me from, I've got so much to thank Him for. Thank Him for. Awara ta ingai wara je minisi mi nampa ruai wan te nga po ngai. Nakauringo te sa ngora sini mga kiri ko me amawa ni me metendano ni mua men tiawa te pi me wowa. O ye ngane arun nara me metendano sa mga waki nano ang kaya ngai sabi ni kakatay nano na. Sinakorang kanye. Ntete me angkoy nano na me metendano kwa kana kwa me metendano rin nano to koropoki. Me koka itaray ro askari ni ko na pe nano nara screen. O sakay na pa nga ni meruro tira me metendano tira te pa ya ko ni meruro akin na. O te kuna ro ko tangiria. Ngayari anang kanya sinakonan nuaki nano na kwa nganiram Gmail o sakari ni ko inano nara ara link ang kanya sa kunana pa data ki ono sa meruro na pa kanya to katam ni manitira na o ngaira sky tara ko manitira no sa meruro na pa kanya rin nanon te device ara ko menay nanon te tarapuan ngayon ta ba no ora may sa kakauring ang kanya sa kunan waki nanon nane kanaro na pa ko tangian po kan meruro waki na memeten nano sinakunan kanya na itara yon nane dinanon de Gmail
nara Facebook live ndi nako ndi tawano ke ndi tayare kokona ndi nako yai kamda bari kita ngoran inanon narawan memetenano ya to kinde tayayo sa mga itarangkanya na kon tawano engen nanya sina kay na ko ngayon na kon wari ratu chione may po na pe kuna na tawana ngana ko tawana kin tarawata opun na keri kite menne akan na ko im ponsi cheswa angani yesu rawata mne kapene pena makuri yai pukim